Ҳама каса салому алайкум, хуш омада ба канали Touch Crypto. Бисёре дар Instagram савол доданд ки чӣ дар ҳамин биржаи Binance пул бидорем и чӣ вообще монета харем. Дар видеои ирӯза ма ҳаракат мекунем ки максимально чётко нишон диҳем чӣ пул дроварда меша и чӣ монета харем ва дар куҷо савдо кунем и дар куҷо нистоитай лезит кардам барои савдо ва камтар дар бораи стратегияи хариду фурӯш суҳбат мекунем, так как стратегияи хариду фурӯш яке аз чизои муҳимтаринае дар криптовалюта. Давайте сар мекунем, ма шумода нишон медиҳам. Купить криптовалюту да болош миёрен мишкара инами якумша выбирать мекунем. Кредитная дебетовая карта. Так. Маки да Швеция, мада кром меброя получить биткоин иҷада, но шумо BUSD монед. Кад одамои ки да Binance мехоҳанд торговать кунанд. Барои чи BUSD? BUSD ин монетаи Binance хичай и внутренней валютаи ами Binance BUSD. И қати агар шумо покупка кунед тестар мешава кортон USDT қати кунед вечна проблема мешава. Агар хоҳед напрямую криптовалюта харед лучше накунен ин кора, барои ки рынок ғалтида бромадестай. Барои ҳамқа шумо намедонем ки и шумо да кадом нарх да имина мехара. Барои ҳамқа лучши ҳама вақт якум BUSD ҷиқем. Баъд аҷа количествои ки чанд сум да мехоҳем харидам. Ман допустим 9000 медорум. Намқа мешава. И гӯё долларай BUSD. Так, ҳар банке ки шумо дорен вай намуди security хича дора, безопасности хича. Банки ки ма истифода мебарам дар Швеция банк ID меган, мо через банк ID бояд через телефон мондроем доступ тиен. Иҷозати ма бояд ки то што ҳами покупкара ма кадистам, ма через телефон медром мисол доступ метием. Баъд иҷада мебинем. Тамом. $146 кошелёки мада гузашт. Так, монетаи мо да биржа дромад основной аккаунт. Кошелёк да меджиқен Fiat и Spot. Fiat и Spot и ҳамун кошелёки ки спотови кошелёки шумоа. Ҷое ки монетое ки мехарен тамоми сделкотоне ки да Spot мекунен дар ин инҷа пайдо мешава. Fiat и Spot. Так, мо дорем ҳозир данный момент 975 BUSD. Мо харидем 946 буд. Иҷада 975 барои ки ма худам пешакӣ як чанд доллар доштам дар болои авай просто плюсовать шидагия. Так, BUSD и чӣ монетае? И stable коини биржаи Binance. Stable coin яъне электронный доллар. Бо мо дорем stable coin USDT. Бо ҳаст stable coin USDC. Ирам stable coin ай. Ҳаст stable coin DAI. Ирам stable coin ай. Stable coin яъне ҳами электронный пулое ки дар дарини биржаҳо ҳамчун доллар истифода мешаванд. Яъне курсшон
ранги курси доллара як ба ягай. $1, $1, 1 BUSD, 1 BUSD, яъне $1. Так, давайте акме дроем рынки. Чтобы монета харем. Акмо пул дорем и мехарем монета. Биткоин, эфириум, BNB, Solana, Matic, Algo, در اینجا جای پویسک است. میتونین монетаи махсусе ки шумо худтон мехоҳед таргават кунед ҳамуро харед. ман шумо да пример монетаи чилиза меёрум. медроем дурини чилиз да инҷа поиск задем ва датораш меҷиқем автоматически мора да чиз меёрам, да рынок медрора мора. Так камтарак насчет свечо, насчет графа нишонтон метиҳам. нигоҳ кунед время и номаш тайм фреймай. яъне ози мо да 1 минута мондагем, тайм фрейми 1 минута да мо мондагем. тайм фрейми 1 минута, тайм фрейми 1 минута чиай? тайм фрейми 1 минута ҳар як ҳами свечо 1 минутан. ин ҳами свеча 1 минут кор мекуна, свечаи нав мешава. бовай свеча 1 минут. ҳамаи ҳамиҳо 1 минутӣ кор кардагиам. но ма лично в основном да свечаи 4 соата таргават мекунам. барое ки да 4 соата картинка боли глобально маълумтарай. историяша шумо бисёртар метавонем фаҳмида. например ҳамин монета 18 октябр 2021 нархаш 0.008 цент буд. 1 цент ҳам бигем набудак ҳамин монета. но в данный момент 26 цент бозӣ дора ва all time high-уш 94 цент хестаги. all time high яъне ай ҳама максимални злёти ҳамин монета то 94 цента хестагиай 13 март. допустим агар мо монетара айнеҷа мехаридем ай феврал қариб 2 центи, да инеҷа 95 цент мешид монета. қариб 90 баробар или 80 баробар зиёд мешид. мисол $100 да мехариде, $100 тон 90 баробар зиёд мешид. $1000 да мехариде, $1000 тон 90x мешид. 90 баробар зиёд мешид. так тепер свичара фаҳмиден, таймфрейма фаҳмиден, мегзарем да покупка. инеҷа стаканай. стаканора нигоҳ кунед ҳама вақт. стакани савз одамое ки покупка кардестиян. стакани сирх одамое ки фурӯхтестиян. яъне дар и бозор продавец қати покупатель ҳама вақт баротса мекунад. кадоме ки силаш калонтарай ҳавай бурд мекунад. допустим имрӯз бигем агар силаи покупателё ба қувват боша монета мепара. силаи продавцо зиёд боша монета естественно меғалта. так тепер основной покупка да мегзарем. инҷада мо хали дата функция дорем: купить, продать. в данный момент мо хариданием ҳамин монетаи чилиза. мо USDT дорем, BUSD дорем. иҷози параи USDT қатия. мо бояд парамона алиш кунем. дар инҷа менависем чилиз параи BUSD вибират мекунем. так в данный момент нархаш 26.18. окей, мо ҳамин нархда ма покупка мемонум, чтобы тестарак ордери мо шава. общий пули ма $975. допустим ма $300 да покупка мекунам. то есть да иҷа $300. иҷа количествои чилизай
اینجا BUSD چند BUSD دا میخواین چیلیز خرین. например $300 دا همین نرخ میشوه 1145 монета. купить میجقیم. купить میجقیم. ордер мона дидестим, значит все. доступно 1144 монетаи чилис. میویم кошелек. да болои кошелек мемонем fiat и spot. fiat и spot ки дромадем, мо бояд аҷа монетамона бинем. вот монетаи мо да дрини кошелек монай. мо метонем допустим агар кори мо бисёр боша, мо вақт бисёр надошта бошем да биржа, мо чӣ кор карда метонем? да болои чилис торговать. парара обязательно выбирать кинен, чтобы параи неправильный қати савдо накунем, барои ки параи шумо чилис BUSD буд, но вақт шумо покупкатона мехали буд. теперь шумо продажатона метонен чилис USD выбирать кинен. вақти продажа да уже не важно, барои ки ту уже продавец, ты сам выбираешь кадом пара қати фурӯшиша. ту метони евро қати фурӯшиша, ту метони доллар USDT қати фурӯши или BUSD. да кстати ман аёдум ровардам BUSD и stable coin ҳами биржаи Binance. ҳами биржаи Binance stable coin хича бировардагия да дирни биржаш, яъне доллари хича бировардагия. так мо вибират мекунем BUSD. ма обычно BUSD қати торговать мекунем и USDT қати. но так как мо BUSD қати покупка кардем, давайте ма вес ҳами сделкара ба BUSD нишонтон метавонам, но шумо метавонед USDT қати ҳам кунеша, мисол ҳаму ҳардуш смислиш яке. так мо покупка кардем да 26.18. теперь насчет чиз меоем, гапи ки ма гуфтам, агар вақти мо зиёд набоша барои биржа, мо коромон бисёр боша, успевать накунем, что постоянно да биржа шинем, мо чӣ кор карда метавонем? мо меҷиқем уже не купить, а продавать. окей, вақти продавать меҷиқем, иҷада пули мо меброя, то есть монетаи мо меброя ки мо ҳамуқа монета дорем и ва метавонем фурӯхта. мо метавонем например ценара уже хмо вибират кунем. 26.18 да харидем, яъне 2.6 цент да харидем. мо метавонем монетара допустим 50 цент да монем и 100% мекунем, яъне 100% количествои монетамона мехоҳем фурӯшем ва пули мо мешава $572. продавать. инҷа ордер меояд. мо значит продажамона да 50 цент мондем. теперь метонен ай биржа например буброен, агар коротон бисёр боша, ай биржа меброен, ай думи кору боротон мешен, уже шумо медонем ки ордер на продажу мондаген, барои ки криптовалютный рынок волатильный. и метона ки ҳозам хали як сигнал зана буброя брава 50 цент. барои ҳамуқа ҳама вақт ордер монен, чтобы даже если шумо вақти да дирни биржа нестен, программа автоматически фурӯша монетаи шуморо, но автоматически чиқа мефурӯша? ба хоҳиши шумо, барои ки шумо худтон ценара мемонед. инҷа рози ман отмена мекунам. допустим шумо метавонед ки $1 дамоне, $1 дамоне, пултон $1121 мешавад, а покупка шумо да $300 кардагиен. агар мисол бигем ки ма боварӣ дорам ки ҳамин $1 мешава, уверена $1 да мемонем и ждат мекунем ка $1 меша. вақте ки $1 зад, автоматически монета фурӯхта мешава. хорошо, нигоҳ кунем ки ма дар 26.18 харидам, а ҳозир 26.24. ну может быть монета ғалта, но ҳозир и чиста ма барои шумо харидам, чтобы шумо фаҳмем ки
чихе монета харида мешава ва чихе фурӯхта мешава. Допустим, мо мехоҳем фурӯшемша, як бори дига продавать, мегем ба ҳамин нархш, агар шумо хоҳем ки ба ҳамин нархш фурӯшемша, просто мегем ки нема намехоҳам ҳамин монетара, передумат мекунен, ягон монетаи дига мехоҳем продавать. Данный момент нарх 26-24 мемонен 26-24 100% продажа $300 18 цент меша. Продажа да монден тамом, монета шумо фурӯхта шуд. Яъне 18 цент мо ҳамҷа кор кардем. Так, надеюсь фаҳмо будак бародаро. И сделкае ки мо кардем, и сделкара мо да спот кардем. Ай ҳама ҷои безопасное, ай ҳама ҷое ки ма рекомендовать мекунам, и ҳами ҷои спотай. Да криптовалюта се намуд торговля ҳастай. Як намуд спот, дуюм намуд фьючерс, сеюм намуд маржа. Ҳозир ман шумода мефаҳмонам фьючерс, маржа чия ва спот. Давайте теперь дар бораи спот. Биёед ман як бор дига монетаро купит кунам. Допустим, 22 бо купитш мекунем. $300 купит. мо ордермона мондем, автоматически харид. Миёем фиат и спот. Так, ини ненужниёша агар хоҳем скрит мекунен, фақат ҳамун балансе ки шумо дорен ҳавай чиза нишон метиҳатонад. Агар ин скрит боша, бисёри монитора вақти поиск мекунӣ метавонад яким нишон натиҳад. Спот чияй? Спот и бениҳоят чизи важнее бародаро. Спот и кошелёке ки риск надорад. Допустим, мо ҳозир чилис харидем да 26 цент. Допустим, пага чилизи мо 20 цент шид, яъне 6 цент арзон шид. Ничего страшного, мора ликвидировать намекуна, пули мора биржа намегира. Просто чи шид? Ҳамун монетаи мо нархш арзон шид и всё. На монетаи мо кам меша, на пули мо ликвидация меша. Это и есть спот. Барои ҳамқа мой вам совет, ҳама вақт да спот торговать кунем. Фьючерс, маржа лезит накунем. Барои ки фьючерс, маржа и бигем қиморай бародаро, ранги казиноай. Давайте теперь ма фьючерс и маржа ро нишонтон метим. Так, мерем главной странице Binance. Торговля. Инҷа маржа ҳастай. Медурем дрини маржа. Cross CX. Cross CX чия? Cross CX яъне шумо да биржа CX шанс метиҳад. Чихе шанс метиҳад? Допустим, шумо $100 медорен дрини торговля на маржу. $100 да вақти хариданien, гӯё шумо $300 да харидестем, окей? Ани $100 да. Вақте ки 3x боша, яъне пули шумо 3 баробар гӯё зиёд шидестай. Биржа шумо да 3 баробар қарз бигем додестай. И естественно, вақте ки монета боло мера, не как спот я баробар боло мера, но 3 баробар как будто шумо пул кор кардестем. Но и риски шуморам 3 баробар зиёд мешава. Вақте ки монета
минус да мерава. ранги спот агар допустим да спот вақте ки монета шумо минус да рафтестай, нархи монета арзон шудестай, вам без разницы, барои ки шуморо ликвидировать намекна. Но да маржа шуморо ликвидировать мекна, барои ки ҳар як монета допустим биткоин мехари, эфиру мехари, ҳар як монета нархи худша дора. И вақте ки ту допустим ин биткоина 41,000 да хариди да плечои се, кроси се, может быть да 38,000 уҷа да меброя, ҳар монета да мегум ку ва ай нархиш зависитай ва ай плечо зависитай ки да чанд ҳазор шуморо ликвидировать мекунад. Допустим давай мисол меорем ки 41,000 да хариден, да 38,000 ликвидация шумо истодагия. Ликвидация чия? Пули шуморо биржа мегира. Яъне агар монета ғалта то 38,000 пули шумо месуза. ҳамин пули ки шумо мондед тамом, вай возврат надора, сухт рафт. То же самое фьючерси. Фьючерси бо ай маржа да опаснитарай ва гандатарай, барои ки иҷада иксои бо калонтар ҳастай. нигоҳ кунед, ин иҷада 10x мондагиай. Но то 125 иксай одамое ҳастанд ки бовар кунед ба ҳамин 125 таргават мекунанд, но естественно фақат месӯзанд, барои ки 125 чия? Ти 125 маротиба зиёд гӯё як каби кор кардести агар монета боло рава. Но агар монета вот $10 поён рава, тамом ту сухтӣ, и ҳамаи пулота гирифт. Фарқ надорад ту $1000 мондагӣ, $10,000 мондагӣ, $100 мондагӣ, пулта мегиранд бародаро. Барои ҳамақа ҳама вақт да чӣ савдо кунед? Спот. Ай ҳама безопасный ҷой ва ай ҳама беҳтарин ҷой. Ман лично данный момент фақат да спот савдо мекунам, барои ки чӣ хеле ки фаҳмондум, маржа и фьючерс и ай ҳама ҷои рискования ва 100% шумо пултона гум мекунед да уҷа. Никогда да у тараф даже нигоҳ накунед. Ва ҳама вақт нигоҳ кунед ки вақте ки допустим шумо рынок медроед, монетаи дар коритона мекавен ки ҳамон монетаро харам, допустим метавонед бо да инҷа поиск кунед, мисоли гап дот, палка дот монета, торговать. Параи иҷара обязательно нигоҳ кунед. Данный момент пара дот USD истодагиай. Чӣ хеле ки шумо диден, ма BUSD дорам. Барои ҳамқа дот менависен да иҷа, парао меброяд да иҷа. Баъд ин иҷада шумо метавонед ки ира фаворит кунед, чтобы тестар пайдош кунед. Вибират мекунем dot BUSD. барое ки мо BUSD дорем, Binance Coin дорем. Так, тоже самый принцип купить, продать. Чхелки ман нишонтон додум. И барои чӣ ма ҳозир иҷа бо дромадам, ки шумо да нишон дем ки вақте ки монетаро поиск мекунен, медроен, анам иҷара аҳамиятен. Да спот бошен. Фьючерс, маржа, X10, X20, да ихали ҷоон набошен. Спот и всё. Окей, надеюсь, дар бораи харид фаҳмиден и дар бораи фурӯш ҳам фаҳмиден. Нашуд стратегияи покупко, бародаро. Медроем чилис BUSD. Допустим, вақте ки шумо монетара хариден да 26 цент, окей? Да 26 цент хариден. Давайте из моя бурги мехарам. 26 чорда ҳаёзи да $100, окей? $100 да харидем. ҳозир ордери мо исполнят шава, инҷа да пайдо меша ки доступна ҳамқад чилис дорем. Нигоҳ кунед, вақте ки да 26 цент харидем,
допустим, пага мебинем ки монета 20 цент фромадай. Окей, шумо бояд ни в коем случае на паника да ҳалтен, на тарсен. Чико кадан дар кор да ин момент? Ни в коем случае фурӯхтан дар кор нестой. А наоборот, да $100 дига бо харидан дар корай. Допустим, озиҷа 26 бигем уже ғалтидаги 20 шидаги. Да $100 дига бо мехарем. Барои ҳамиқа никогда вақте ки шумо пул медорен, ҳамаи пултонда харидан дар кор нестай, бародаро. Кам камаки $1000 дровардем, допустим, $100 да мехарен, иш дад мекунем, кани монета чихали хичаб чиз мекунем, нишон метиҳад, бромаданияй, фромаданияй, барои ки криптовалютаи мо никогда намедонем ки дани момент да бозор чӣ гап мешавад. Мо примерно метавонем ай графико фаҳмида ки дани момент монета да поёнай вероятность калонай ки ҳозир ин мепарад. Но всё равно ҳама вақт страховка кардан дар кор. А страховкаи мо чӣ мешавад? Запаси пули мо мешавад. Барои ки вдруг бозор ғалтид, мо бо пул дорем ки докупать кунем ҳамин монетара. Итак, допустим, бо мекунем да 20 цент $100 да покупка, 500 монетаи дига мехарем. Уже получается, первая покупка шумо 26 цент буд ку, дуюм покупкатон да 20 цент. Шумо усреднят кардем покупкатона. Получается, шумо уже 26 цент харидаги нестен. Шумо уже где-то 23-22 цент гӯё харидаген. Окей? И допустим, бо пагаш медрои ки 15 цент шидай, яъне бо ғалтидай. Ничего страшного, паника намекунем. $100 дига да мехарем. Уже нигоҳ кунед, 500 монета не, уже 666 монета шумо харидестем. Получается, общий покупкаи шумо $300 усреднился где-то уровни 18 цента уже мешава, а не 26 цент, то, что шумо харидаген. Барои чи и стратегия ай ҳама беҳтаринай ва хубай, если агар, допустим, шумо да 26 цент ҳамаи пултонда медромаден, а бозор меғалта то 15 цента, шумо дига пул надорен ки ҳамин монетаро харен. И плюс безебиш чия ки шумо бояд ждат кунен ки вақте ки обратно монета 26 цент меброя, чтобы пули шумо аввал баргарда, баъд уже да 27 цент шумо плюс мерен, да 28 цент бисёртар плюс и так далее. Но агар мо усреднят кунем, камаки харем монетара $100 и общий покупкаи мо где-то усредняться мешавад, допустим, до 18 цент, когда монета ай 15 цент уже сар мекуна хестана, обратно 26 цент мерава, шумо уже плюс даем. Надеюсь, фаҳмиден мысля. Ай ҳама стратегия беҳтарин ҳамиай. Камаки мехарен. Ҳар як проливда пулотона сохранить мекунен, сразу all in намедроен, яъне ҳамаи пула намедрорен, но сабр када майда проливҳоро мехарен. И ай ҳама стратегияи хуб да бозор. Надеюсь, и чиза фаҳмиден, бародарон.